Salbanani, welcome to Magriza. I mean, Gukeka Principal Mahlawunzu Zakanana Simhesh Masingili episode on our spiritual talks. Qala sakhayela imfula, sakhayela impepa. Namhla zokhayela ngoqatheka kwendaba. Ngiloba busha baba. Salbanani. Hayi siyabonga. Ngithanda ukuzehlisa baba. Hayi siyabonga isikhathi sethu. Ngibonga isikhathi sethu. Kuthiwa kodwa umuntu ozehlisayo ngophakeme. So ayona vele uphakeme. Lapho usuzama umuntu ulingane lapha. Baba, hayi mina ke ngudingani wakweChabangu okamafuza fulele indlovu yasolwandle ungwane omuhle kakhulu omuhle ngitsho lenyawo nyathela ngaze abanye bebahle nje ubuso kuphela. Intaba iqakatheke kakhulu isigcinela izinto eziningi kanti ke lathi abantu ziningi izinto sizenza entabeni ake mbeke nje owakuqala empilweni indle abantu mabe bezigeza loba bephakamisa singathi thina ngesintu nxa kuthiwa umuntu uyaphakanyiswa uphakanyiswa mhlawumbe amadlozi kubo kumbe uphakanyiswa inhlanhla zakhe umuntu ma engasayanga emfuleni uya entabeni ayiphakamisa izinto zakhe phezulu osikholela ukuthi kuyaphakama ngoba intaba layo injani iphakeme ngangale kwentaba uboni lutho so because abantu besithi dileka intaba sibone okungale ukuthi intaba kwesikhathi iyavimba futhi kodwa ivimba wena iyakukhuphula uba indlula mithi ma usentabeni hayi kuhle baba isihlahla zona ezikhona entabeni ezisebenzayo isinto lo mafavuke velitholakala entabeni emadwaleni lempepha kade sake sakhuluma ngayo itholakala entabeni ziningi izihlahla ezitholakala entabeni ingitsho amatshe entaba ikakhulu laba abasekholweni lwesikristu uyezothiwa ndingela ilitshe lentaba ayefutha ngalo angazi ukuthi labe lilungisa ngicabangela ukuthi lilungisa into enhle liyaphakamisa ngilibambe khona umsebenzi wokufutha wona ngowani mbona ukufutha ngesikhiwe ukukliyensa manje ukukliyensa ukugezisa okubi anje uyafutha uyaginqa mawuginqa ukhupha lokhana okubi wathi ama toxins esikhiwe kungena okunjani ithilana entsha mawuqeda kufutha la uyazizwa nje ukuthi ungane kulokunye okuphumule sokusela into suphefumula nje kahle hayi kuhle yikho la nxa uvalekile uvimbeni uyafutha endaba le ukuze kuvuleke isikhathi seCovid abantu sasifutha ngomsuzwane labo mafavuke konke kutholakala entabeni sikhayile indaba yamakhosi ukuthi inkosi sikhayile inkosi Mzilikazi indawo yokuphumula isentumbane isentabeni layo singakhayela even uSiso John Rhodes eKami Ruins eDlodlo Ruins khona kwauqathe ongana ukuthi amakhosi ebeke endaweni wale wona vele amakhosi ngakhela ngitsho lezibongweni zabo bayafananiswa lentaba bayintaba kithi ngoba umuntu omkhulu kulathi sonke so yikho la nxa esekhotheme inkosi nje ukuthi iyakhothama uzezwa kuthiwa intaba idilikile uvele yena ufaniswa lentaba ubukhulu bayo intaba zinkulu kufanele sihlahla esikhulu okuncane sithi ngamaqaqa yona intaba masithi inkulu sifanisa lenkosi so yikho inkosi idla nxa isisukile kulo mhlaba sisiyaphila kwabakibo iza kuya londolozwa entabeni ithinta layo idlinza lenkosi ithinta lenkosi liza kuba sentabeni ungakhangela wonke amakhosi ikakhulu abantu abansundu abekwa endaweni ephakemeyo bezokusithi lawo amakhosi abamhlophe labo bethatha kithi ngicabanga ukuthi bathatha kithi labo bayabekwa futhi entabeni omunye umsebenzi wentaba ule ugcina imfihlo yethu singabantu anje usigcinele asithi amathambo enkosi imfihlo yethu so intaba iyalondoloza iyalonda
imbali yethu lemvelo yethu intaba izasigcinela okuthiwa ngamalinda amalinda amaningi wathola sezintabeni angitsho ukuthi awakho emfuleni awakho nje egangeni kodwa ezintabeni yikho okulabo ake ngithi mina inyamazana efana lengwe sasithi ngubaba omkhulu isikhathi esiningi utholakala entabeni amahlosi atholakala entabeni izinto nje eziningi ezihloniphekayo ziyatholakala entabeni ngitsho lesikhathi sempi abantu babalekela entabeni laba babesigiqela abanye amatshe ngesikhathi sokulwa babekhule entabeni so intaba iya active futhi njengendawo yokulwa lapho abantu abangalwela khona ngoba wena mosentabeni uyabo abaphansi babona kuhle labafuna ukuthi bekhwele ngale indlela mbe babuya ngapha kwendlela mbe babuya ngapha kwa intaba wena uvela uphezulu usubakhangela uzakhangela la khathesi ibutho amasoja isikhathi esiningi baziqeqesha entabeni singathi ngesilungu ba trainer bekhwela intaba besiya phezulu bephansi kukhanya ukujoga thina vele abantu abanyama sijoga sisuka isikhathi esijoga siye endaweni ephakemeye ukhangelela namhlanje esithi thina inhlane kulabo besikristu inhlane yabe iba sentabeni bahamba bekhuleke entabeni abakhulekeli nje endaweni ephansi ngoba bazilile sibili kumbe kuthiwa iphungwe yenhlane abantu baya entabeni lamanzi awentaba aqathekile lokubuka nje amanzi esehla entabeni hambe edinga amanzi entaba hambe edinga ubhalo kodwa amanzi obhalo asentabeni so intaba iyelapha lokwelapha ngezindle lemsebenzi eminingi kakhulu Baba lingxenye yamabutho kaMzilikazi iMthwakazi Cultural Association MC liyawazi liqhuquzela ezamasiko nxa lingachasisela kabanzi umuntu ofuba ingxenye la enhlanganiso thina njenge MCA iMthwakazi kaMzilikazi Cultural Association siye iqhuquzela ukugcinwa kakhulu kwamasiko ukugcinwa kwezindawo zamasiko ukugcinwa kwezindawo ezilomlando wethu njengamandebele njengabantu beZimbabwe njengabantu abamnyama ngoba ma sikhuluma ngendawo egcina amasiko ayigcini amasiko amandebele wodwa baningi abangabuya la nxa sondebele kodwa eseduze la ebuye vela khatshana yikho okunye sikugqugquzelayo bese sikhangela kakhulu umgubho isikhumbuzo olapha esithakazelela khona impilo yenkosi uMzilikazi kuyinkosi yethu okaMashobana owakhothamayo so ngezi izinto esizikhangelayo lokhu sikwenzela eMhlahlandlela esingathi kwakuyisigodlo wongezinye zezigodlo sakhe ngoSeptember umgqibelo impela viki yakuqala kwandise ukuthi ube ngu Friday le Saturday uLwesihlanu lomgqibelo ikakhulu ngemva kuka5 kungaba mhla ka5 kungaba mhla ka4 kungedlula u5 so ngaba mhla ka6 omhla ka7 kodwa kuyi first week of unkosi yona yakhothama ngo6 Mpandula 1868 lapho inkosi eyakhothama khona lapho esithi thina intaba ya Intumbane lapho bobulayo ilokishini Intumbane ngale eMzansi then lapha inkosi elele khona kusentumbane kodwa yona yathi sikhotheme yasizo umzimba wayo waba khona phana esigodlweni sayo wahlala ke njengoba lisazi mahlabezulu ukuthi inkosi ayibekwa umzimba kodwa kubekwa amathambo asethatha kwamathambo libutho laba umphakathi wayake khona ngale entumbane lapho egcinwe khona mhlawumbe lathi singaba njengayo isizwe sethu sivuke isizwe sethu singabe lendlala
isizwe sethu singabi lobudlongudlongo ngoba sikholele ukuthi isiko ngesikhathi senkosi uMzilikazi kwakungela kuganga kwakungela budlongudlongo kwakungela njengakhathesi kwakungela ama-drugs njengakhathesi yonke nje into yayingani ihlelekile ihamba ngendlela hayi siyabonga Baba abafuna ukuxhumana lani iphone number yami ku MMCA ngingunobhala wenhlanganiso MMCA iphone number yami 0776 426 ngiphinde futhi 0776 426 njalo ngilibutho ngaphansi kwebutho inkwali anjezwe igama ibutho ngingedwa ngilibutho inkwali mase si 15 si 18 igama lifokothiwa libutho then elenkwali okay so ibutho inkwali ibutho imbizo ibutho insukamini ibutho ugodlwane siyabonga ngokugquzela amasiko ethu baba thank you for watching there was the episode Sikhayele the importance of mountains within African culture and African spirituality sithanda ubonga ubaba uChabang. So if you've got any questions or any comments suggestions on this episode or your experience also on this topic, please write down in the comment section below. But anyway, thank you for watching. Igama Prince Valamahlang unzuzakana nase umkhechuma singile. I'll catch you on the next one. Remember, keep the love, keep the buntu. Togos. Sikokele tuna yesi